Da, grije. Ovaj Kronplac je meni super, a tebi? Di najviše voliš skijat? Loviš? 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 Kako leti kao strijela! Da pokažem ove ne. Isto. Dobro jutro, živjeli. Ide. O, hvala. A to su ti lavande? Da, od sivke. O, super, hvala. Evo ga, još jedan. 79, to ja mogu. Ba bješte, ajde! Bješte, bando! Jučer si imao 172, to je kratko. Hvala vam! Živjeli! Evo, jel trebaš odmorit mrvicu? Ajde, 20 sekundi, 10 da odmori. Da ju ne uništimo odmah. Ajde sad imamo slobodno. Ajmo. Bravo! Bravo! Ti ovo znaš, ja sam na Vrelovnici usporio, rekao ne znam šta je poslije Vrelovnica, a ona milina. Evo ga Dančića! Branik, daj. Škrgice! Ajmo! Ajde, Ima da pješači sa čačom svojim. vodi mlađo. Nek Dante poveze, nisam ga jučer uopće snimao. Ajmo Dantić. Da. Ček, lijevo ili desno ili naprijed? Samo vozi. Lijevo ćemo dole, negdje ćeš stati. Prije ili poslije. Ajde vidimo lijepo snimat. Jebote je brz. Sve sam snimio šta je trebalo snimit. Bravo, odličan si bio. Daj 5. Ova, bio je to Dante iz tima žute jakne.
Damko stavio. Da. Ja. Jesam ja rekao mi jutros da je Dante brz toliko da ga ja nekad ne mogu ni pratiti. Ove Mija je sad bila super brza. Da. Samo kad bi stavila taj vraži vizir dole, da je ne gre u oči. Ajmo ljudi, ajmo, moramo kondiciju nabiti, Ovo su hrabri momci, momci puni adrenalina. Bravo! Znao da idemo, lijevo desno. A isto je, jel? Nije, ne. Ovdje na jaje vozimo, da moramo nazad. Moramo na Olang smo rekli, pa ćemo odmarat u gondoli. 18 minuta vozi gore. Dobro. Bravo Mija! Bravo mi je. Bravo Ljubavi! Trebamo ići. A on je na nekoj drugoj stazi. Prati Znači negdje, nas ne dalje. brini, prati on nas. Idem. Bravo, odlična si! Okay, going into box. Iza, tako, iza mene. Bravo. Oni imaju više energije. Već su dole Dante i Vedran. Dobro si išla, bravo. Bravo Mija. Drži tempo, drži tempo. Ajmo Miro, pogled prema gore, nema nikog. Miro kreće, Mija kreće, Mladen kreće. Ajmo, još malo Mija, izvuci! A on tu zbilja otkud taj Belvedere onda vozi? Jasno, majko, ja ne znam. Idemo istraživati. Na desno ili lijevo? Ajde, idemo prati. Koga nema?
Čekajmo Miju. Vedran, da ju pričekamo. Evo je, vidim ju gore. Molim. Neko si skoro zapao. Jedan me pretiče, neki mali u žutoj jakni, skoro se u mene zabio. Ajmo mala. Tu sam! Pusti malo skiju, gas! Direktnije. Bravo Ljubavi, si se iscrpila. Evo tu dole nam je gondola, ali malo udahni. Evo gledaj, ja ću bliže stati da im ostavimo mjesta. I onda imamo lijepu vožnjicu do gore. Okay. U cilju su već. U cilju, tu dole su, kod gondole. Može? Sad je gondola. Na desnoj strani iza borova. Tu smo ono jeli, znaš, pohanjce jednom, pa smo rekli da je skupo, se sjećaš? Ne sjećaš se, tati je bilo skupo. O, loviš! Ajde. Vi ste momci u žute malo prebrzi za naš curice. Samo ravno, Vedran. Bravo majstore, vele majstor. Pogledat ćemo brzinu. Dantiša nas prati, ja ti kažem da je brzko strijela. Je. Dante je najbrži. Tu ćemo mi ponoviti carving, može? Pa ne, pići ti. A ko će mi paziti mezimicu? Šta idemo sad samo raditi? Da. Obala. Mija, tata će tu raspalit i čekat ću te nasred staze, ok? Ako ćeš ležat van, tu uz rub. Molim. Da, ali pazi ljude. Pazi djecu i ljude.
Bez ovog te nisam htio pustiti doma. E sad moji mezimici. Prešao, Dante. Jesam te prešao? Pa bome jes. Malo su se motali i malo sam usporio, ali bilo je lijepo. Dobro, ovo je odlično. Da. Pa di si, Janice? Bole, a? Ajde, još ovo i... A da, moraš i na Prede Perez da bi išla na Mijaru. Boli. A Mijara se nazire. Idemo. Di ti je Dante? Tamo radi smješka. Idete s nama, ne idete? Pa da idemo. Još jednu Mijaru odvoziti. Dante! Pa, Trka na Mijari. trka na Mijari. Startni broj 1. Mija Brzić. Startni broj 2. Dante žute jakne. Startni broj 3. Vedran Tim Raketa. Ajmo. I startni broj 4. Vlado iz tima Kamere. Vlado. Ajde, gas! Ajde, Dante, vija! Proće ju Dante. Da. A mi se mi da je Dante prvi u cilju, ajde. Da. Ajde, dosta si mu dao prednosti. Oba! Dante je iza! Masa je mila majka! Bravo, maestro! Masa je mama. Masa! Bravo! Bravo, Mija. Razvalila si, bravo. Evo ga! Bravo! Evo, snimat ćemo dalje. Na Fischer RC4 de Noord. I Elan Prime Time 44 plus. Bravo, maestro! Falilo mi je malo prostora i brzine. Zato si dobro vreba. I do Elanovog štanda, oni idu do svojih štandova. Kakvog li iznenađenja, a Julijan? Ne, nismo, ono Svaki drugi put kad baciš okolo. Meni, ajde, vidjet ćemo se i na snimkama, broj imam. Mogu jedan zagrljaj dati? Daj, jedan Daj, zagrljaj. jedan. Čekaj, moramo jednu sliku, ima slika snimka. Ajde, vidimo se. Nema. Ajde, dva Mi iz slika. tima žute jakne, tim Raketa. Čekaj, snimka, stani. Slikaj. Tad Julijan nije tamo. Gdje je Juli? Ajmo, stani. Tu je. To je Julijan. Ajde, Milan. Juli,
Vidimo se, majstore. Slušaj, zapamti, ako ikad budeš sa Mladena htio vidjet, Elanov stan. Ja, Hvala ti prijatelju, nemoj ne zamjerit. Vidimo se na Flahavu. vidimo se. Trudili smo se biti dobri domaćini. Po Zmagu. Ćao, živjeli. Mija, pa šta je da u ralici voziš? Ne. Ja. Loviš. Ja lovim. Pa kako ću te loviti ako sam ispred? Ajde ti onda kreni. Ajde ja ću loviti, lovim. Loviš? Loviš? Ej, evo. Brava, sad je bilo ljepše. Ne znaš što sam vozila u ralici? Ne znam. Jer ja barem znam skija. Aha. Pa sam se žao tako a neki ljudi ne žele stati u okviru skija. Na primjer, kao moja mama. Brava. I za Norvešku Lasse Kjus, Carving Master. Ćao. Ćao, bravo, skijašice prava. Snimam. Snima. Ćao kamero. Kako mi je to čudno kad ja tražim mekani snijeg za okretanje. Bip! I kao avioni ulazimo u cilj! Bravo, Mija! Bravo! Konac drugog dana!